Liwao, men uli anti painin ko kusunet kay sakeu, rutungata ulukayang way pa kunan Pohnpei, nan wiyak pur kusanti kayuan Legislature watch. Oran wat niara, kapur riyasak paran kaunor riyagat riyasak payo. O sansal meran wat ran kapaisak payo an wiyak pur kusanti kayuan. Thailand ka kan katla mo Thailand, ay men pag Thailand katao pagran na saururin at karan ka kulian Thai o lolo. Yung patron pagit Thailand, kureo pa na ibang patron ay sikat pa na dyan sa. Maing sa matskot, subit kalangan. Yung patron sa karay, lokwat man sa matskot na balak. Yung katin kupure, sa mar, so kukusunit kan na ibaned pang kupura o sekretary lokwat kusen rangkatin yang kit na wiya kupuro patuan pati pang kupura rangkatin kat pito sa mayeros yung kumoro pang kakan napapaligid sang at wiya kupur lawin sa pula yerna katin katkadnan mola o katin kay rompit kan la eupene. Ya imet mi batu ulian kiti lokuat tu sakarpidan lewan kapain sama jero Israel sam. Amen. Lain promo Senator Red Card tenan saudo rendu jaiga ke katla montai puiki lo miayer. Oiban patron Jor Perentadong Assistant Chief Clerk on roll call. Senator Atsana Pram. Amen. Senator Kukwatis Jr. Hey. Senator Isaac Artwig. Hey. Senator Rick Carr. Amen. Senator Zones Chair A. Edgar. Nine. Senator Wilfred H. Atlee. Hey. Senator Phil E. Edward. Nine. Senator Stevie K. Atwin. Amen. Senator Aurelio P. Chawap. Hey. Senator Alfred San Latore. Patumat man. Senator Tenny L. Lepen. Hey. Senator Edgar W. Licanet. Senator Tenditos Walui. Hey, Mang. Senator Michael Mark Loyola. Senator Benjamin H. Ludwig. Yes, Mang. Senator Macari Michael. Patumat man, clerk. Senator Erelina Smoltz. Senator Shelton Chinet. Yes, Mang. Senator Nelbert A. Perez. Senator Dionisio E. Simon. Mang. Senator Mitaro I. Sinina. Hey, Mang. Senator Francisco Sinran. Hey, Mang. Nine, Mr. Speaker. Hey. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan sansal mag-trade sa bulman ko quorum. Muna tayo ban katla mo tayo record to Pwuhng and sansal ma Senator Loyola excuse sang uyak puran anod. Pwede tayo sa bulman ko quorum magtayo ka katla na sa bulman tayo uyak purak mag-pray boy ka kulian tayo tiyo uya sa bulman tayo sa karatan kapeng. May sa karon misik o kapeng lap ang puran anilap. Sa karon wawlap ang puran araksoko. Wawlap ang puran isoko. Wawon ko sa bulmar likent ko nanalang ko naan kaniyay ko. Waw toror o nabalap kay di koros palian tiyak momocho government, national, state or local government. Pilmen wawon ka kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Francisco Yohanis, wawon ka siyong kopong nabalap, Honorable Nelson Joseph, o yang umusyong kopong kan koros. Wasaksyet, wawon ka Vice Speaker Michael, Floor Leader Abrag, o Honorable Senator kan koros. Pilman wawon ka lang sa Amorokan, o Loiso, Seriso, Sumasakan, o labalap koros na Chamber Wet, Men Pohnpei koros, doon kalap wet, Ponta ka Baybay kan, o nanway kan maslikan Pohnpei. Rakat, o men pagig try koros and patyang,
kuya kupurin rangot. Trial kagan katla mo trial ay pan ponese sabul matay floor leader Senator the floor leader up. Kalanganan kami speaker ejungol sakratan kapung kay poniyawa on kak pachang ache sabul mo yung mujungol me beitay tier nilang kam kupura o success wan kan kami speaker wan ka five speaker wan ko melel kam pakapay honorable senator kan koros ibil jungolan ko wang sabul machail kan me pachang chail nan kalari pachang kami speaker nan ran wang kapung payam wang men Pohnpei koros melel ral kan me pachang chail nan men kapese kan mang speaker honorable members iman sakara promailo peki apel ben sab majal channel en kak kapandala ong ewan sumur Riyaman. Mencari selama kamagut memie koros mautung kamagito masani ay uwa masani show kamagut paitar o sabul matay journal kapantalar kamu floor leader. kalangan speaker nuaw i sakara prakan peki channel suspend order of business chorak dia bali nempe isu o waluan dan kalender Riyaman. Nachansal kamagut memie sang floor leader o pagi memie karyaman pek tay torak tier ong nambe isu o walu anson kat kilon te patrongan long sabul mamail tungol kamutan ko senat kan the resolution kan makaro sabul man ki ransi umaw ak tabil katla mo tayo iban pone sa floor leader. kalangan speaker ay chungol sakaran wow sapal ibilew sakara mumot ko sambal wo cho peki challenge suspend order of business choro kati pan order of the day yo apali standing committee reports Riyaman. Chansala mo kamagut sansol matay floor leader o pwede emia karyaman pek tayo kat pan order of the day yay standing committee report o iban pone sa chief clerk. Standing Committee Report nante Sarawalula Risak tayo, Netfit Governor Communication nante Isak Silulay Risak tayo, Sang Sabon Mumi Committee in Public Works, Transportation and Communication. Kalangan dan clerk chansal me report what pan report long sang sabul matay committee in PWTC kada iban pone sa chairman Leben. Kalangan maing speaker mona ipan yang patro imempeki ay wow okay buni kapatapatan yang umui sakaratan wow me kumkeskian nilang won ki sematay court ya sarawi won ki momotso siak o government roto nang gallery won ki komo maing speaker won ki vice won ki lord leader amelel won ki yang ay honorable senator kan koros maing speaker imen ni wow karkarak yan wiyata kamukit sa ilan kak wiya lamalam ki standing committee report na 0//3/payo o aleta Riyaman. Chansala mo kamagut sang chairman Leben charan uyala malam ki standing committee report number 0 Leben sa payo Haros mautung kamaguto masani ay uwa masani show kamagut paitar pagkiya paitar ay pan pone sa chairman Leben. Kalangan maing speaker imemburang kasipal ay tungol wow pangkuburgan speaker standing committee report 0//24 may tanlong inong sa buliman kapana Governor Communication number 3/24 may recommend ititan Mr. Daniel Isaac and kak Pwuhng administrator on office and transportation and infrastructure TNI speaker Pagkita may sungod sakar and kak oralap pata committee ay pag-ipay so member ng PWCC ang pilyang sa wasagan may isurasay.
Speaker, January 29, 2024, main kay What's Leler Speaker o Speaker assigned Committee and PWTC. Communication report what pil kasaleta kuburan kabina inongan tatong kinamani minute siyang ini work experience o koyok laot may whole minute sungalang ginan field infrastructure o transportation. Mabil patreng report what yay copy and resume na uyamen reference on nominee minutes. Mr. Isaac School tar ni University in Southern California or Southern Colorado ni Palian Civil Engineer and Technology. Ranwat Mr. Isaac Pugogi Bugon PMO Project Manager. Mo na totok PMO Mr. Isaac Piluya MN Senator and 9 Pohnpei State Legislature. O will pilpilta on Pugogi Vice Chairman on Standing Committee and Finance. Pil Pugogi Chair and Chairman and BWC in and Restructure and 9 Legislature, Pohnpei State Legislature. Mr. Isaac Pugogi Chair and Chairman and ETA Board of Directors yang 2020 Leltoran. Mayang Speaker, ni February 1, 2024 sa Pwuhng Committee and PWTC, Luketo Uliape kay isang Operation PTA, TNI, PMO o Operation Kabina o karorongan ititaminate. Sang PTA Marciano Carcook, Acting Commissioner o Mr. Reynolds Berteles, PTA Project Engineer. Siyang TNI Samuel Orgotos, TNI Civil Engineer o Ricky Leben, TNI Project Manager. Siyang PMO Mr. Khan, Mauya PMO Program Manager. Siyang Operation Kabina Honorable Francisco Yohanis, Mauya Acting Governor Anso, kasaleta sa Pwuhng Kaping ang nominee wat Pwuhng nominee minute Pwuhng sawas laut nan sa Pwuhng plan kan ang TNI o PTA. Acting Governor Tola o kasaleta me over riyaw magoyang nominee minute. PTA Commissioner o Administrator ang TNI. Nominee minute Tola o pilata and we are nominee ang Pukon Administrator. Uliabe kan koros sa Operation Kabina PTA o TNI support sa Pwuhng Kabina nominee minutes. February 12, 2024 sa Pwuhng Committee and PWTC Piluya Eo Karongrong Red Mr. Daniel Isaac. Main Speaker sa Kang and Karongrong Committee Uya on nominee minute sa Pwuhng Committee and PWTC Karonger experience in Tatongkan Mr. Isaac Kolokol o Semen and Tatok Mayangkin and Field Engineering. Mr. Isaac contribution on Pohnpei State o FSM National Government may Indian Trail Up may Surakakan or Laviet. Iba ultimate o Pwuhng o yung member kan and sawais namanya iran kayo o kaway Kalangan Chairman Leben ng Kapesyon pen report Mia iran kapatabat sang Vice Chairman Chowak the member ng PWTC ni Tuan Olo sakar kita arma Mia iran kapatabat Kalangan Speaker, kami Senator Chowak Patreng Itual Chairman Committee Members Mo itual one kan kami Speaker, one ki Vice Speaker floor, number members kan Ibil wow Floka irkan me Patreng katrain Speaker ni aralap main Chairman Leben kasaledar sang kan koros me anane trailen
EU gebena me pit namini Isaac sangat mana kap manager koyak sumbangater nan legislature o patalang nan field na adjournment pokok sang ni na school. Rasang ni mo speaker in patalang lang po sunin tayo adjournment masin. Speaker. Agreement. Speaker. Kailangan masular sa Senator Jawab. Ang may kubure sa Mia Israel kay makawatan ni Limaray. May kubure po na siya Senator Pahrek. Kailangan, Mr. Speaker, ay Joel Ran Pwuhng, kaya na po members kan sa patungan Ran Pwuhng. At ang kumuyo, kaya ito ang sakargaan kaping wow, ang kuburan sa matoy po na balat. Ang kumuyo, Speaker, Vice Speaker, floor o three members office. Well, ang sumawag siya ito man patungan di sana dia pada orang dia itu orang ramah orang keseduan kan yang radio sebenarnya social media Pohnpei penyelong dan waikan. So speaker dia itu orang kalabak peyu dan kakang korong-korong kan kita baru wanta kami tiluke administrator nan show tayo may ben paron pitak na niya reservation na committee church korongagi administrator nan show kami bil mori ay men paron na kami sa maray kaway Siyan siya lang mo kay na matagal bagsan Senator Perez. Miya makaksawa siya Chairman, the Ben, the Vice, Member, and PWTC. Hey, speaker kailangan Senator Jawab. Kailangan kayo nung isang Senator Perez. Hey, kami di duka Jawakan and TNI o PMO dari hier kami parata i-misansan ng report may siliman mana ka proyemen o pinakapansang TNI o administrator in TNI ang sukses sa patren. Kailangan speaker. Siyan siya lang mo asabang na Mia ito kay na kami Senator Perez. Qualified and niya invitation na address administrator ke orang labro option TNI. Speaker, may pansa po ko na siya. Ito kaya ito iya karena at paano na loob sa siya. Follow up. Kailangan kami Senator Perez. Dan palikasilu dan paragraf kayu. Namani paruan kasaledam na. Minat bunga niyo wala man sansalwasat Mr. Khan. Na kuya saman man ansawat ima mga Ocean PMO. I should have answered. Di paruan aleti file you. O should have paruan watakala pon boyagi. Seven kan padagi yang gajal nagdahil pan call na detail devil is in the details. Even paruan dati iragay me out of report what or a lap. You have a insubordination. The real subversions of due process, violent tendencies, correction from superior, inability to accept assistance, incompetence, attendance and help, moonlighting, attempt to terminate, false allegation against superior. Tapi iman baruan daram na kami iman baruan na moran paragraf kayo nan palikasilu iman kami alam na iya aramas kan kagat jalan gak lusang Pohnpei wat. Iman baruan kalaka ong chairman o joint committee.
While Tolao Korongapana for Riamanat were Adavan Mie negative impact and Sabmadal Kamanaman or administrator Kapmia. Dan my conclusion is the Barawanta. Kami Barawan Perki 7 minutes, Mr. Khan, ia sukutiang dan office wood Boni total Barawan Sawaski. Kayu Magdal Barawan 28.4 million. Or maybe in the pipeline about 30 plus million. Ibaruan masak pagkitama parawasat, Mr. Isaac assured the committee that although there were some issues between himself and Mr. Khan, he would try to work with him on a professional basis. Never look at try. Oh yeah. Lugar Pohnpei ban song. Even already makamiti kubukubura lol irawat magday ban lusang olo. Punian so magday sito sa bulman kisa on 7 minutes. Sa maray project malawlo. Even already kawit. O even already assurance you ma taybang kamalala all minutes after ito ba lusang all minute kaway ito trend morning wood. Kailangan si speaker, di man lang kaway. Kailangan mag-brain po na siya Senator Movic Mayang, we are member and committee in PWD. Kamu Senator Movic. Kailangan speaker, mo na iban yang pato ay tungkol sa karatan. Kay po niyo wow, katawang tama kong tiyong gear. Rutong nanu sa anu lamalam ay tungol waun gan komo speaker waun give vice waun give floor chairman kan honorable senator kan korusya o iral kan staff kan ni batong chairman gallery ranot speaker dan batong yield ma floor wrong senator Isaac ka kom una kopotong yo kalangan Senator Movic yield floor wrong Senator Artui. Kamu Senator Artui. Kailangan Senador, Madam Chair, Ijungal Sakratan, Kaping Pangkupuran Nilap, Melel Patian sa Pwuhng Sakratan, kay Poniwaw Majiyang Ernil lang, Melel Nan Malwa Chay Sakratan, Waw Pangkupuran Speaker, Vice Floor, o yung ay Honorable Members, Karos, o yung ako Karos, madibayan ko Chail. Kasambali iran report masang public work, Pwuhng yang Israel, Pwuhng Israel ni Israel uya sabulima Israel jungal executive ong naminimeno ari ye Pwuhng sansal me tama ri semay Senador Perez kasaleta nan taroboyu me watwata kata musulun taroboyu kapi Pwuhng torre o ngay piljek irekan koros me sansal o mepit Daniel imin sakar kita me niye Pwuhng tak taropoeu itiarata me socha valid kawiyawi kan kasalatakan me sansal asang Perez pagi sansal me niuya ben sabulima chail tatokan che karamasaman niye tatok kunbilmiya procedure disciplinary Renan taropoe ka socha at first action maudan formal socha formal at first action mauyawi ang Mr. Isaac mapit insubordination o mapit tatongkan me socha kabayata niuya pe udana bangin miya propose at first action bangin to kayo kaya ramaso po yung kak sapangala so on allocation karos me banto kayo kaya niya check momon me siluko kayo mauyawi ta socha formal boy imay wewe kita imay Pwuhng me udana ban maban niya me coach me Mr. Isaac panguya udana bang go through a personnel review board jonta to karos me miya song kauyawi karos udana ban miya review da ba miya at first action ban uyawi yang rela nan tarapo me masul me sansal isojet yarata at first action yo me udan formal me udan to kayo
o karongorong kan uyawi o imulang karongorong ramaso bang kan nanok komaldi sana na ito determination na ito resource sa buka cha email min sakar kita o yang so was committee in public or kalangan Mr. Speaker. Kalangan selasang Senator Artui Iban Pohnpei Senator Movic. Kalangan Speaker. Iben Pwuhng Senator Artui o akis pidyang patuan me kot. Weki main taropoy me Senator Perez kasaleta taropo bukap patutong Committee in Public Works o itay ka wewe taropo buka uya men kawe namini niya sa wait to ni official communication yo. Ibilmen kasaleta me miya pasapang in taropo buka sangren namini apo sa tuyang sansan. Arutami iba to uya ikos kilay tungal taropo ko. Isatra nane ama naramas en kataratonya me ko tunang kawan namini man niya sa wait to ni official communication tetame Senator Isaac Artui kasaleta me soto formal at first ya communication me pitata tarabopukat ayan uyaki ay men tanok ni ay ban tanok naminiman ari imen toki kailan pera leta sangan muman kawit me tuweton no pwede kay teken kawit mau kay kan aramasen lamata ranale taropoy ko katarong trail ko en kawe ki aramasen man niyan so magtaiban deliberate makatail men uya tail research akatail en uya o besansal nang korong kan tame irail kan me kan pilbatoto korong esoto kasaleta tame nan taropoy ko apo patola o katarong trail taropoy ko arimen to katail en deraleta o katail en utungata robot in public works kalangan Speaker. Masalasan Senator Movic Iban Pohnpei Vice Speaker Michael. Kalangan ng kamu maing Speaker. Kamu kubura buhay tunggal sakar mesigwa wan kak pulis apal mamuya mo tunggal me katawan nilang. Ay tunggal waban kubura mo iwan pe floor. Kung bakapayan na robol senators koros stabakan. Ipulik pilran mawan kapeng payamaw. Ang tuon Pohnpei koros. Me payayan kat tepar patro lumahan men kapasakan. Maing Speaker. Men tiyang ko ya tunggal kapeng ang Chairman in Public Works. Pamukap nan pagkap ang kawewe report word men minangan. Bala kalangan ng Committee in Public Works. Sodo tungalan ke pegasali. Komen kawit correspond patulong ang kamtigan o patak na ipan ko yawi mayo mesodo town process esro ko ya men kawit ko niya sodo patong robot wit agreso ta nane mamasan ni tra kayo mo men Speaker wata ka bangata totok tra kayo irawat tuwe tara masaman ko san rei tungtungal patosang wasagis me isodo patuan tupa ka nane totok anane maur apraka kau iya walan Pohnpei man me tarobo wat patosang lapman me rompa na mokito apitalong to Pohnpei uyuya umat ikamela le machayen ko kanakela artotok te puko me motion yo to gayer rop na yang uyang mestakan abang ka tirakta yawasara mas manunginya pakaitan professional man level में वो पाई की और क्वेश्चन under investigation आता मगट कई हुआ हुई एक शाना मगट वो fraud इबिल का बंगे या बटो तो और मैं माइंड स्पीकर वो इबिल बांगो या मैं कावई तांगे वांसो ताम को नाम हुआ हुई yang इमन कहीं संगिलो बटोवान मैं ikapeng report wot dahil songon-songon pukata men Pohnpei ren koyok lang ng totoo ren tanga kita tokan o sabal madal po ipataw ko melil songon uya ban totoo ng ito arama sa man may suda patuwan ako tanga repan mo aprakok kawe arama sa man mautana ka po man ibatuwan all manet itita manet
O istriman kailok takawit samin and pitalong kawilaman men Pohnpei. Meligilagan way tokeniki. Irami kasambal keren senator, former senator. Iyaman mayang kotoki uyapan ko senatyo. And kawataw kasanet me Pohnpei state. So the sangan project the program you. Mepan patlong ito mepan chang. Melid po nalakan. Mepan kate looking scope and totok. Magkasanatan Pohnpei kasanet. Ipadrang wal manet sambar payo. Ikasambal kaya mata-matang totoko. Iman irame sansalo, mabuhay sansal. Abniya interest in kamagit mo yung pangyaw ba na raturo, rangaramas mo na. O iralakan mas around them. Deeper investigation ang uyaw. Kaya ki, Pohnpei, kahit yan wasan sangan mauro, bisuto, wow, okay ito naman namin. Karataman speaker, ni wow, ipagyo kita ilan kak, sa dimasan ban report o supplement kita. Amen. Iban po na siya kamagutang may kupura Israel may kay kawatan ng dimaray mo motion of Vice Com kupurain po na siya Senator Simon Chow lang o Lukon lang so. Kamuy, Senator Simon. Kalangan speaker, muna ipampatro ay pindan okay tungal sakaratan kaping kay po ni Pwuhng kang patrong sa pulmame tiyang yan lang may sangarangot. Nanmolwat pampatron won kin kami Vice Floor Leader, Honorable Member Course, all of it all way, dapat patrong kalari o may pilpepe yang men kapasokan. Speaker, ikasampal ki report yo me sensal motai report ng pawalu. Imen patruan me dami sensal sang ren Secretary of Press ipil kasampal ki ba imur kasampal ki ngor me FSM pan lusang te Pohnpei pan lusang mon nintuan ay patruan what the report all me tana source of information mesensal sang Mr. Perez. Ulit may pagkaki PM mo, makita papalimoni kan may patutusang OIA, Compact Funds. Ari, kami men patuan, imen patuan pakirang kami di sangin information tuwa mo, may syuta kito ni channel mo po, ayar man na patuyang ng report. Well, magtaypang patuan talk report ng Pariyaw, second to the last paragraph, out pa, maman information may sensya sang Mr. President. Din tuwan ay patuan wawag itarapan report committee, Pwuhng ka katimpa kata, ira melalakan. O ibilbang kasambal ki melal matiyanay kambawo, miya tuntutog man atungol mogit kan sa payray sensyal, absorta disciplinary action wiyawiyang. Area imen patuan pagi speaker trailang kot lamawa ikamelele me kawaitan committee me sensa likin paragraph riyaw and last second to the last paragraph of riyaw o paragraph pa yung palislu master pilmiya siya pa wakita la meko ikamelele me tamag na rapagi aramas man me bangka kapaliyang Pohnpei option TNI o tami sensal ng report ulit tapasang taulo le napaliyang Pohnpei rapat. Hari rawat pe bilmen yang patong pe kamelele me kita konong utong ata melel naman ni mamiya. Kalangan speaker. Kalangan amawar sang saulang ak magpurain tunay patron po na siya Senator Carl. Kalangan may speaker muna ba yang padyang kupurakan ang kag padyang sabol mumi mga sen sakaran kay po nakapingawa may padoyer nilang itong alwala pan kupurami wan ko melel vice speaker floor leader o Honorable Senator Kadkadaur ele ay suki sa kawaitin po na sa ban miyong rail kan me padyang tenan kalariya itong alwawan pil sa insal bangko pra rail kumukupura speaker kamal may menpagi pwede ira kasambalkan mami area iwan ki o kapung ki reporten
committee in PWTC bil kasampal ki kawait kan memia ari pwede mau pagkupurukan mesan I want ke kawait in Honorable Senator Koktai kadlang montay Taiwan Komal Ministry of the Riau Tai Chapalte Usus Kilar motion in Rutungi Tai Komal Ma Ministry
Senator jawab. Speaker kailangan kami kasa pali don sekarang wah imen tatang ada committee melel chairman o tatang dame ni kangen karang kan mese uya committee in public works lebih tata nominee kerana witness act mese karang o ni asal mo committee ketrian patroyan executive se kipeno trena kisangkan karos me committee karang ya ro tame utut mamie o nameni ini outweigh the total sang tame trainer nasa ni sang ingkang patrot baru ime kasaleta sukses kepercayaan yang tame sang sang kepurtrikan me utut panol mana sang committee ini overwhelming kalangan speaker Kalangan Senator jawab. Solar masa depan rawat taipan pona saya kamagat sang Vice Speaker dalam tunggu masa depan report nampak Sarawalu lepas ni hari Pwuhng. Harus mau tung kamagat masa ni Pwuhng masa ni show kamagat Pwuhng dalam tunggu tiar masa depan report. Harus mau tung dalam sebelum kita report nampak Sarawalu lepas ni hari Pwuhng sang committee PWTC masa ni Pwuhng masa ni show kamagat Pwuhng rok dalam sebelum kita report what run what. Speaker. May to report. Speaker. Kamu floor leader. Kalangan kesabali jengol sekarang wow. Speaker kamu pura mon jalban ketlamuwa imen pegitak jalan kak kasamu keton wasyayu jal ketkiyang eu lopolop. O me pacang wasyai ye sabun majal contoh token PM Nor Yemen yang pacang jail mesing ranut miyay Naili Luther o Pahrek Yesi ibilmen pagitak jailen kasamo kiyo. Speaker. Kalangan floor leader. Speaker. Bagi kona sa essential kung wasyayu o sabun matay tatongkan and TNI. Kalangan Speaker, jangan privilege. Irailkan ba yang patentran ng Wipulan? May premier point of privilege? Speaker, Kamu Vice Speaker. Speaker. Sensal me Leo pena kabo mana kabo utan meng kecil kalangan nama yang betul kalangan meng Speaker. Kalangan Vice Speaker. Mere point of privilege? Masyala raiban po na sa floor leader. Kalangan Speaker. Cungal sekarang wow sapal Speaker kamu pura iban asukset il florong Chairman in Education Senator Seminar. Floor leader Abram Youth Lorong Chairman Seminar. Kamu Chairman Seminar. Kalangan kamu Speaker floor leader. Mohon daipan patro. Iban pegitak try kombal tima sinasukis. Yanalidi kawit. Acan salam mau bagi umamiak jalan komal lebih nasuk, jalan komal lebih nasuk, jalan komal tiar kamu. Kalangan Speaker.
Sa pale, Roy Panpo na sa floor leader. Kalangan Speaker ni wow men pacawan segera kepurakan opek challenge kak place standing kami terput nampe serutua oleh benyar riset payo. Kami Ang salang mo ako kamagot siyang floor leader, o pagi karyaman pa miyay men pa kita, Pron Senator kan Malian Place, standing kami the report ng Besero Tuaw, Labanial, Riyasak Payo. Mamawar ay bilbeo pampo na sa floor leader. Kalangan ninsangon mo mo siya, ibil segera kepurakan opek challenge place standing kami terput nampe isak Labanial Riyasak Payo. Kariyaman. Sangon mo mo to pagi miya karyaman pa, ay men pa kita challenge place, standing kami the report ng Basic, Labanial, Riyasak Payo, Pansabul Matrail. Standing kami the report. Mamawar, Coros Placer, report Riyawat, Pansabul Mamail, standing kami the report. Ivan po na si Assistant Clerk, kami. Standing Committee Report ng Sarotwa Riyasak Payo, Medbit, Legislature Resolution ng Saro Isu Riyasak Payo, sang sabon ng Committee in Health. Chance na mo, report wood pan report siyang Committee in Resolution mo, karadevan po na sa Chairman Net. Kalanan kami Speaker. Muna ibang pato akam kupurawian pakita mayan hitungal sakaran kay po niya wow and patang ito sapul mo may patroya nilang tatiyang lan wasan wi alam wet hitungal sakaran wan kan kami wan ke Vice Speaker Floor Leader Honorable Senators kan Koros Pohnpei met hitungal sakaran wan ke logan lang so wasay o Israel kan nan wi alam wet me kapin kona tugi lang loud itungal wow and pa sapul mo committee and roson mau o patawan wiata kamagit kitailan wi alam standing committee report ng Besero Tuaw Labanial Riyasak Payo o sapul man kita. May chance lang mo, pagpag takamagit siyang Chairman Net, Chairman Katyanan, masalabang standing committee report ng Besero Labanial Riyasak Payo. Koros mo itong kamagito, masaniyay. Uwa masaniso, pwede kamagito po itatay katnan, masanabay panpo na sa Chairman Net. Kalangan Speaker, itungal sakaran wawan patpatoda. Ibang patrawan tiyang Vice Chairman and Committee Rosun Mao, Honorable Senators kan metro Committee with nagpatang kaitar was hamasurabanetar. Committee report mesansal nembe sansaler patrawan itan ong nan maluat resolution nembe Sero Isu Labanial Riyasak Payo resolution wat ni wow wiya pagpagi o kongkongongogi kapina and so wiyata silako wanutut wanitan resolution wat Malwat pan kamanala ong Kamban Foreign Affairs o Kamban Foreign Affairs pan can we have prior consultation with Kamba and Roson Mao and FSM government. A bit near a bit MRI many are lab but ni to an acronym spell out then magnetic resonance imaging MRI soto ya acronym kapyo o trial chorus mangir tamakin kakan wiata pisidrungan imessential nan attachment me we are permanent part of the committee report Mr. Speaker. Yan patawan tawala o sangan naulape committee report po ikianso. Pagpagwang Republican India
o foreign MPCs kan and sawase ananwet ma aban paita and bilsansal me nan sangen nan main trust territory patroto leler nan mai constitution government o lel bil kotoror pesangen government lapakan haramai FSM o ROB Republic of Palau so the machine wat memo puege ema pailaut kayon korong yawan ni puri saklama my Mr. Speaker korong on acting director in Imanwini Count in Met Farm o William Ben Genesis near lab Israel witness Silman wat Koros Pwuhng Kamamadan resolution wat ni pepuri sa kuno korong uyang Department and Foreign Affairs o mewilianto Kemba and Foreign Affairs and FSM ye Assistant Secretary Prende Carl o Calvin MS Mawia Deputy Secretary Non-Foreign Affairs ma papali Pelian Asia Piliang Pwuhng kamom dawet o ira-oralab mi pampatrawan sakargita kawait and wait and resolution wet maabang kamanaman ranwet me kabina and apaliata yuksilgo and Pwuhng o kataralang Foreign Affairs pan consult on Kemba and Rusan Mao and FSM o kalilelang kurmag abanut patroan nang don resolution with tip note when officially transmit country to country kamumata resolution with non-inauguration and President o Pwuhng ko Senate Kriesek Silo paitar nan sumpong insulay o Willianto Republic of India ye Charity Affairs and Indian MPC me Padro Manila nan uyalamalamente te anso mawet Charity Affairs meno Pwuhng Kemba Rusan Mao NFSM nan tu benawo Charity Affairs meno offer dialysis machine in dialysis isak may isirpan padoan sa pangalan counter offer sang Kemba and Rusan Mao and FSM counter offer baniya mo ma tene iramen dialysis machine isak apan me bayo o EU MRI o EU CT scan iwewe beneme mi anso kaimsagla ene itangal aulepe sapulma mu committee and Rusan Mao report mi LD1 wiki and kapungala tamasansal nan palikariao Makatidrigi me Pakpagyumet government Republic of India say men donate MRI wet rongapar memia o bilmia men katete ibiluti arata murenan showcase muren ransarawi and muren ransarayo ayo ranteyo me mia marayu raban offering freely associated states rime kitail sapul mame committee and Rusan Mao men say mangi resolution what ma kalangan and Foreign Affairs o Kemba Rusan Mao and FSM sudaban kagan sakawe
ambassador and India me patroya Kadkadaur Pohnpei peite murin sawasan ran sarawayam puegi pagpag me misinuat and Shanti iman wani and Pohnpei puen apali min Pohnpei kan rada sailok puega puelauten pipirin sompir angalang Republic of Marshall Islands yang agi kusay rok oyap. My Mr. Speaker, Ibang Patroon, Itimet, o Lugayang Vice Chairman and Committee and Rosan Mao, o Honorable Senators kan Metro Committee Word, o Senator Koros, Ongnen Masan Ben, Post Ben Masan Ben, Kamumata and Resolution Word, Sero issue Lepenial, Riisak tayo. Kalangan, Mr. Speaker. Kailangan Senator Net, Chairman Net, Masalar, Kabesipan, report. Speaker. Kami pa Speaker. Kailangan Speaker na itungal sa karanwaw sa palban ko promoy. On the floor ano Paul Senators Koros. On the wasay. O kasalir may wasay. O piralakan mayang pato. Tuntutong kano Koros. Mayang Speaker. Ibaruan kami lima resolution wood ang sa uyo kamakito ni withdrawal o kabrubula kampiyan kaktak. Ibalihan tungalan ko pegasal na mayroon na sa woman Speaker. Pag-iman kayo baruan mamiya sa Pahrek diplomatic relationship ang China. Parasang ni Pahrek ni India. I'm sorry. Inon pa kami ang China Speaker kong kubro. India. Ari pwede sa do embassy operator ari ipain wewe yang Secretary of Foreign Affairs o memiyar iyayar upanon sawas pana ang ni Iran kapaikan o bilisan salme ran me Foreign Affairs patuto karong ki tubson to kasambal wad mugutang telanane pagita ton painta me pailaut ana mabang patuto ni sawas pain Secretary and Foreign Affairs Pilpisir to o yang patrang kami Senator Carlo Kitko o yang kabunganat te yang patrang katal tungal Kitko tungal sakaw ari sodo pegasal bagi pakpak yo met resolution sto kami leleme sawasyo me ban patroto piliang ake saman men sawasa kawit tabing tatokan mesinen point train ang men Pohnpei iya winangan kilong ito may lukiran patlong ito rin pitolong trainang men Pohnpei parang kakoyo kalaw parala sang negara ko man Speaker ipatuan kami lang magdahil sutra na mamasa ni iran sa waswat po pakpakyo iman sakar kita magayo kara pa makaburburla tami ipatuan kalangan man Speaker kamagad sa lera tunga dimasan ba Kariya man. Essential kamagat yu miyaya taran rutang timasan pe. Bago pura po in po na si Senator Perez makawatan ni lima mo motion. Kamu Senator Perez. Kalangan ko, Mr. Speaker. Ito ang kaping ng Chairman Committee in Health to Pwuhng Committee. Minaledge kawit ibaruan yang lukang orang-orang orang toro iparuan piltiarta meisde paruan. Mie statement ni uyaurano me bil Pwuhng ibil paran kita ibil paruan ta. Apo iki kipshawa pan parang kipshoke me mie rejail. Kami paruan aleti magdal ban seilokla Philippines Hawaii to sa tigan when totong iskan o MRI amia ikarorong rano me tala papu ko Pohnpei o insurance kung tayo sa man ki sure to talk on Pohnpei mo dai ban silo ka libya insurance kikin o to talk remet parwan ma kami parwan rong rano ma ban apol magdal ban kapatayang machine wood tansap maral machine kan niyan so what metform o genesis kin so whatever try Kulangan Senator Perez kay na makasumbal yung mo biya makagsabang Chairman
Ned. Kalangan Speaker, kalangan Senator Perez. Machine wat, panka kuyas tatok o anan and machine course. Metuwede X-ray, CT scan o sound. Eri ni oralap FSMTC cover expansion machine wat. Tangan Senator Ned, Misalar ay manpo na siya kamagut masansal sangar. Vice Speaker talan jengti masin pen standing committee report. Koros mo utung kamaguto masani ay Pwuhng masani show kamagut paita talan jengti masin pen report. Koros mo utung talan sabulman kita report number 08 WRA Sakpayu sang committee health masani ay Pwuhng masani show Serotua oleh penyari Sakpayu. Sansal magdahil sa bulman kita standing committee report number 02 oleh penyari Sakpayu sang committee in health round. Miadre report. Standing committee report number Isak Lari Sakpayu Medbit Governor Communication and Isak Tuwa Lari Sakpayu sang Sapulmamu Committee in Education. Kailangan sansal may report word pan report sang committee in education ta kamarain pan po na sa chairmanship na. Kailangan Speaker, mohon naiban patro, ay tunggal sa karatan wow nagi yan ilap pwede kubur mau, kubur kailangan ng ranwat, sansal ang kutay korusyan. Kapag ito saksit, ay tunggal sa karatan wow kung kumifais, floor, honorable members korusyan. Padreng wawat dan pilto ke wasai. Padreng adal ketian ranwat. Imin Mulyanti sa Pwuhng Committee in Education o offer standing committee report number Isak Lebelial Isak Bayu Thailand Mulyalam Lamki o sa Pwuhng. Tansalang mo kamagut sang chairman siminag Thailand Mulyalam ki standing committee report Isak Lebelial Isak Bayu o sa Pwuhng kita. Koros mo utung kamaguto masani ay Pwuhng masani show pwede kamagut ay paita try kat nan masani pe miya masani pe kami chairman siminag. Kailangan Speaker kebang kesabal ay tunggal sa karatan wow. Ulyanti sa Pwuhng Committee in Education Israel members kan vice chairman o Israel kan puya member ng committee in standing committee in education o badrungan kaptelong Iran report tigirakan may sansal sang committee in education maidan governor communication number Isak Tuwa Lebelial Isak Bayu yay me itan ititon Stanley etse when we are Director and Department of Education. Ari bagi report what masilun report yumet iban nanti yang we are wanaikak Oirail honorable members kan engkak padreng engkak ujungata irekan me sansal dan report me sansal mutai ranmut ni Februari uria ketri Sakpayu sabul mi office ketin receive communications yang acting governor me pit ititon Director and Department of Education yay Stanley etse. Committee tulang nang kobuko sang sabul mi office ni iraktian tatok te karongrongan sang ni Februari issue Februari walu o Februari Isak silu. Februari issue yay Lieutenant Governor o Israel Port members kan me kat te patro mon committee o kasaleta irekan me pit namin ni Februari walu Israel chief kan principal kan PTA officers kan Israel supervisors kan patro mon committee o bil kasaleta irekan me pit namin
February silu acting Secretary in Department of Education and National Government, Irai local chief kan, Pahrek namani, Patromon committee o kasaleta Irai kan me committee anane ong kasalitan report me essential motoran mo. Nan iraktian karong kan me miyayer. Iban aulebe per report me lap ire kasambal kan. Pwuhng kuya iren kup rawong report word. Ire lemang me essential sang en committee aulebe report word Pwuhng apali yang kupurkan Pwuhng kapali report word. Nan patron Y iban patron irelembau pukat uniformity in presentation sang irail lukotokan audeta irelembau word kayu management karyau qualification kasilu leadership kabayu initiative o kalembau collaboration dan iraktian karong-rongkan na irail lukotokan kasaleta Iman kasaleta management 100%. Bawagi weapon apali kempau ong ititaw mano. Siyang kasukan tirail kan me Pahrek management 100%. Qualification essential na attachment ong report me qualification in namin ko. Offer qualify yang kakapali kempan kamarain. Pilnan skate dan measurement pag Israel kan meluko to kasaleta pil every person kasilu leadership kaya kan weapon tetok tapali pukokan nang kembau namin niya pil kasaleta te Israel kan makasawi me leadership pil every person initiative dame bil chansal ong committee Israel kan me patroto de kotto kasaleta me pil 100%. Collaboration te momon apali kembau ong ewong community te wasakan so bilibil pwena ka apali kirtan kembau Israel kan me lukoto bil kasaleta me pil 100%. Eri song todo me kak patrowan o Israel members kan ang kak Pahrek kasaleta kan me chansal nan report me kasaleta irapuko me ipadrowan me pit namini me ketraiban kayang sinan so tuktuk pagtay kayang pura tay eri I aulapan report to me tama chansal mobile kumaika masani kumaika padrowan kumaika kadarbo irekan me kasaleta me pit report itangak pun irel lemau me batuannya. Eri bambil moiteng committee members kan vice chairman Israel committee members kan mamia Israel merabangkak kapatrayang tabi batuan en bil moy yang rai. Abi bam begita kuburkan en mararata kuburkan en shanti balian kamarain yei kapuiban mau en puko mele long way ranwat lakap Obil pali. Iwan tuktuk mereka kuyanti siapa mumi committee in education. O patrowan nasi bisa diambil mulai yang vice chairman o Israel honorable members kan yang committee in education mau orang kasalnya tak kurban. Kalangan speaker. Kalangan senator the chairman semina. O iman kasamo kawait macam salah sang chairman semina mamia kawait toror takapat-tapat sang Vice Chairman Simon o member kan aku mail pilih yang kepada yang kawit macam saya. Kami Vice Chairman Simon. Speaker kalangan ng kami kalangan Chairman ibn patuang kalpol po haituan saratan kepniyo wow bilmen waon ke aton wasay o men Pohnpei kan me patong tay na kalaran. Speaker ipilmen utong ata report mesensya sa nga ito ng chairman o patuan me irokan me pit
kangen korong-korong kan wiawi nepit namini ekas sensal nam pecheu patrola del alapin page silu kan report ta ko dia katakan sensal sam page silu lelat dan page silu lelang page payo abwasa may kayo kasompal giyo mengkapatayang reporting chairman Mr. Speaker inang memia ren namini anso me kamiti paduan ruang namini yo kalabak ma inang en puraw ya pukawat mire kamiti nang kasompal gi at the pano makin approach makapna I koryang kapna katindu giyang me anggi semen pendiar da ma utan inang gi men prong o essential re utan men prong ya iro koryang me ibilmin yang paduan support itu report and actual chairman koryang person tuway sakte tagtauli and tuntatag in education inanutung wallet and prong pagkamelele matungal tatak inanan sawas mawang kampan kamreno Pwuhng and Legislature pagkamelele me maman sa permatraction ng pole education mesensel ng tayo na klaro ng kasumpal eu may pil kasumpal ginan namini siya patuwan lukieto acting secretary and department in education FSM national government o utan utut kelal pilyaw isang national NBOE mepit namini kada speaker imempil sa kargida me sutra aramas man nan sampa me sutra tunga luat aramas koros miya sapul mata tunga luat imem patuang kameli yang speaker o katuat me kamiti niat patuan akerbana maukan o soitarakan o kit truck pasangka kawit katuat sepatuan tiara me mau utan tauliala ta me soitarakan karena speaker remain kalbulba ta me itu chairman patuan tar takin wow karkarak malang katun kupura report o recommendation me committee patuan wiyak tayo ng konti sa palman itak kamanala truck ng education kalangan speaker akan Vice Chairman Simon pwegiran kapatapat mamiye may kupura po yung pilpone sa mga Chairman R2 the Senator R2 kami Chairman R2 Kailangan ng kupura mo yun, Mr. Speaker. Pwuhng kaya sa pala sa karadaan ko kay Boni o imin kaping kalangan ng ay Chairman o Melel Vice Chairman Committee. Mr. Speaker, may sansal me non-report, sansal me Senator yaman so yang sign. Sansal me ngay o Senator Ratmon ay mas manuli yang budgeti o de yang maluwat me proposal so tele letore ji karagan at so sign na putan se 100% wujum ay may min sa karita kalangan. Kalangan Senator R2 Taksansal ismo yata motion no. Mayor motion you Senator R2 kailan retungti motion pe. Mayor kariyaman pe motion. Vice Speaker. Bagi Mayor motion tribe katlanan motion in retungti motion pe report. Koros me utung kamaguto masani yai Pwuhng masani show kamagat po ita tayo retungtier masani pe standing committee report ng basic lebenya resak payo. Koros me utung tayo sa mulman kita report what masani yai Pwuhng masani show kamagat po ita rok tayo sa mulman kita report ng basic lebenya resak payo siyang committee in Kamarain. Ramot. We had a report. Salar, Mr. Speaker. Masalah raiban po na si floor leader. Kalangan Speaker kaya sa bali jual sekarang wow. Speaker men bagaimana cakap komal lebnaso. San salama kamagat sang floor leader. Pagpagtaran komal lebnaso. Tayo komal ma lebnaso. Tayo komal
trial sapaler o nan supplemental uya kubur o sansal mag trial kat dapat patapan standing committee report. Ada man pona sa floor leader. Kalangan speaker kasabali jungal sekarang wow. Speaker iman kacung niata kamaguto pag challenge suspend o drop business o cura ketiak bali nampai saksilu mayay unfinished business. Yaman. Sansal mau kamagut sang floor leader upagi amia karyaman pen kamaguto trial corak tier o trial kat dapat pato ko nampai saksilu yay unfinished business. O iban pona sa assistant clerk. Legislature Resolution number Tarapayo Lang Resakpayo, a proposal for a resolution respectively requesting the Pohnpei State Auditor to join forces with the public auditors of the states of Pahrek, Pwuhng and Yap to conduct a thorough and exhaustive examination, assessment and audit of the manner in which Article 9, Section 2M of the Constitution of the Federated State of Micronesia, as recently amended with respect to the sharing of our nation's fishing fees, is being implemented for adoption. Dahil kembal mamin tu, dia kap. Trial chapaler o essential me resolution would withdraw karatevan pona sa floor leader uyak kamagat trial kakan masa ni resolution would kamu floor leader. Kalangan speaker nuaw men pacon uyata kamagat mot kesempal wajan kak uyak upurke LR nampe serupayo lebanyal risak payo. Karyaman. At sansala mau kamagat mamia karos mautung kamagato masa ni Pwuhng masa ni show pag kamagate poita mia masa na pen kamamutan resolution serupayo lebanyal risak payo. Kamu pa speaker. Kalangan speaker ay tungal sa karang wow sa palpan kubromoy wow naki floor o kampakabayan honorable senators karos. Main speaker ni wow ipatawan pagi momot kasambalwat and kataroboy floor amendment number 2 lebanyar risak payo o sa pulmanti. Karyaman. Chancellor mau kamagat sang vice speaker dan masa na pen kamamutan resolution ang kailan pilmasa ni floor amendment 02 lebanyar risak payo. Karos mautung kamagato masa ni Pwuhng masa ni show kamagat poita mia masa na pen floor Speaker. Kamu vice speaker. Kalangan speaker maurin floor amendment number 2 lebanyar risak payo and kakukitalanan mga o wasagay nan resolution me so by legislature with legislature resolution number tayo lebanyar risak payo o pagati ang Israel public auditor and state payo ko ang kak ewang public auditor and FSM national government o patok kapal ni kanina o taupan pungkan metoke 50% and fishing fees share kan matambatulang state kan and kak kapal ni kanina every sansal main miya concern metokalang ansota mo Israel mamangi tayo Israel patawan o kaya sansal metsulay payo niya ran anso makaloktan poitan rapan kuburo anso uyapan kasantin manaman terwaswat esantiro bantotok sangan so patola niyan so metachakan margirgitasang fishing fish ten uyapan light kan
Pan komakit ay public auditor and state payogan wewe yang public auditor na basam niyan son kasonti tiyan so tam rabangka kuya toban pungkan kuenka kutan sansalong we pukon bil sansal me moinan rairanan sawot sangon moget gay matamat kuburan na kayen tema komakit wegi main trail pelanane sawasong kanap tama ka sombal speaker irai lol ko teto marangkay niyan sa me Pohnpei bang kasalela kuburan ni pakpakan apalwot pwekyan kakawit sansalo tete enutan wewe mau amoin melel mau sang pe kasal ari wena basam abil suro ka parpan pakpakwotan patolan momo pay kamelel ma president iyewa tunggal kairoir o niyan so me state visit kasalayang katay me sabal ma tunggal call aban ewang state payo kan wama state kan kelalo poita ebesam ban poita kareta stuka melele meirayo apal o moren floor amendment wood and tokalang public auditor and ewang o public auditor na besam men tawi pungka o kawit to wait rere kalangan main speaker numero mot on floor amendment kalangan pa speaker for KPS and floor amendment 02 le penyari isak pa Motion in closed debate. Sular masinaben floor amendment would ay pan po na sa kamagit masansal talang rutung iti masin pa koros maudung kamagito masani ay Pwuhng masani so kamagit po itar o tayo rutung iti masinaben floor amendment 02 le penyari isak pa koros maudung talang sa paliman kita floor amendment 2 le penyari isak pa masani ay Pwuhng masani so kamagit po itarok tayo sa bulman kita floor amendment would. Miyata masa na pen resolution. Speaker. Kami, Senator Pahrek. Kenal, Mr. Speaker. Iba baruan kuyata kamagit amaway man baruan highlight sa matay rule ukitagla amiya sabay rare nan spelling the floor amendment aniyanson encroachment may moyang staff kan gak kainan na pa na sab mo dahil talk and gak pagkatar uya pa yung answer sa paytak pa sa kung nagkarap yun magkakaroon kamagit tayo resented masin pa resolution ng masarap tayo reset tayo sa kulman dito Yan sa lang mo kamagit sa Senator Pahrek tayo ng resented masin pa kamutan resolution sa Ropayo, laban niya riyasak payo, o nituan kawait mamiya masya nintring masyapungan kakapukupung lang. Speaker. Motion yung tayo ng retengatiyar, masya na ban. Ako pwede kawait mamiya, pil introducer ko, ewan man may Senator Siminaut padulong up, suwap may yang introduce. Kamu mau tahu rumah aplikasi adjusted point tax sensal me. Coba bayang co-sponsor kaya tax semua. Kalangan Senator Simon, well noted, o man binyang kapatapatang hiro masan sa lasang Senator Pahrek. Mamawar aktail katlanan motion and retungati masan ban resolution. Karos mautung kamagito masan ni Pwuhng masan iso kamagit po itar o tayo tungitier masa na ban resolution o kawait mamiya siyang Senator Pahrek o Simon and kaksansal ni kapungpunglan resolution mo. Tayo man katlang main motion anu choose kisabulman kita tasabulman kita resolution mo. O pwede resolution yu wag tayo ban choose niya tayo bang kawatan nilimatay kan palimaon. Karos mautong kamutan resolution sa Ropayo, laban niya riyasak payo, kawata, nindama palimahon. At sansal, mau resolution sa Ropayo, laban niya riyasak payo, alatier, ututin, karos, Senator Kalangot. May ada resolution? Speaker. Kamu floor leader. Kalangan menpacuan, biata kamu kuto peguk challenge. Coro ketiyo apali nam besak tayo bill calendar. Iya man.
Kabrayang. Motionan katiyang wapalin na basic pay may bill calendar. Agreement. At saan sa lamaw kamagutok tayo torok tiyan ng basic payo yung ipil calendar. Pwede kami utupan kamagutok ak tayo torok tiyan o tayo katkat po ng basic payo. Kami, Vice Speaker Mikael. Nawaw, Speaker, iman sakawo sakara. Kupramoy umumot kasambalwit. Pils sakara Committee on Social Services, Cultural Traditions and Historic Preservation of Finance. Nawaw, Patawan Wudro, the Corporation Committee, Kaparabatu, Legislature Bill number Isak Payo, Labaniyari Isak Payo, o place pan bill calendar. Agreement. Saan sa lamaw kamagut sang Vice Speaker tayo Utro, kamutan ko sa nadi Isak Payo, Labaniyari Isak Payo, kamelala mamoy na siya ng Committee on Finance, mumumot. Oras mautong kamaguto, masa niyay. Pwuhng, masa ni siyo, kamagut paitar. Pwede kamagut tayo paitar, ay baan po na sa Vice Speaker. Kalangan Speaker, niwaw, Mr. Speaker, iman patawan yata kamagut yung mumut kasambalwit and kamanala. Niwatawat kayo, Legislature Bill number Isak Payo, Labaniyal Isak Payo. Agreement. Saan sa lamaw kamagut masang Vice Speaker. Muna tayo ipan po na sa kamaguto, ak tayo place, kamutan ko sa nadi Isak Payo, Labaniyari Isak Payo. Saan sa bulma tayo bill calendar. Magkupura po yun po na sa mga kamagut masan sa lasang Vice Speaker. Pwede miya karyaman pa. Horos mautong kamaguto, masa niyay. Pwuhng, masa ni siyo. Kamagut po ita. Miya masa na pa. Speaker, rak peitak na. Masa na pa, kamoy. Ya, sakak yang ada na ich kabin-bilan po. Sojo rea chain sa water semen. Imenyang katawan tane pilwat. Tokalang. Tayo abaan na puelto, Senator Mobuk. O kumail kan, may sote sa ulmamail, staff kang maila paliyato, mga Senator kan. Tane pilwan to ke. Ekak kawewe to? Speaker. Na tayo kumbal ma miniteo, karyaw, tayo kumbal.
Kat dapat padanan masa naman floor amendment. O iban po na sa floor leader. Speaker. Kamu mataan question net isak payo laban yari isak payo. Miyato masa naman. Kamu floor leader. Kalangan speaker ke sabali cungol sekarang wow kamu kubur. Iman miyata sa kamu ko topik challenge ka kerjaan tu masan pen. Kariyaman. Masalah masa naman kamu mataan question net what iban po na sa kamu gut memiya Thailand return itu masa naman. Karos me utung kamu guto masa ni Pwuhng masa ni so kamu gut poitar ok tayo return itu masa naman kamu mataan question net isak payo laban yari isak payo. Karos me utung Thailand sa bulman kita kamu mataan question net isak payo laban yari isak payo ni watawat kayo masa ni Pwuhng masa ni so kamagat paitar og tay sa bulman gitar kamu mataan question network ni watawat kayo ranwat miyate kamu mataan question net masalah ban po na sa floor leader. Speaker mohon kalangan mohon taulay men challenge kasamuma manakap men miyang pachang child yay Mr. Culverson LU mawuya compliance special Hong sama child option budget to yun pagdag child. Kalangan floor leader pwede po na sa to kalang Mr. Relio kalangan Mr. Relio pwede yung padrang legislature nan buya kupulun rang. Miyate point of privilege. Masalah ban po na sa floor leader. Kalangan speaker kamelele pwede yan show ako na yung challenge kumbalasang nanuya ko puro sa palpa na lakap wasaksit clock isak. Kariyaman. Pagpagyo. Siya salam mo magkamagat yu miyayat o miya kariyaman pe. Kahit katlang o panapali motion mo masito po itak tayo bilpan sa pal. Karos mo utong Thailand run maleti o sa pal panalakap clock isak masa ni Pwuhng masa ni so tayo mantulan ang division. Dahil paano suski Thailand ran maleti ta so pwede istra leti likam ngilkan Pahrek o request in division chansal mautan speaker pan po na siya. Unless makumail man try kumal. Unless
Una se Assistant Clerk ong Ususin Division, kami roll call. Ong Ususin A, trial and run maleti. Masabang A, wawag trial and run maleti. Senator Rapram, Senator Raptis, Senator Artui, Mail kalau tayang nilkan. Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmond, Senator Edward, Senator Edwin, Amen. Senator Joab, Wow, Senator Latorre, Senator Le Pen, Senator Licanet, Senator Louis, Wow, Senator Litwick, Senator Mikel, Senator Mofuk, Senator Net, Wow, insek CEO Ray. Senator Perez, Figure sirupato wanta ma tevio susti. Ma yun nagkakawewe yung muna ibang sus po ito sus siya po. Usus A, trial and run maleti. May siyempre sabang wawag imen tau latanan. Tamatari ito. Iba siya relgan masyo. Senator Simon, Senator Simina, Senator Simram, Senator Simina. Mr. Speaker. Essential resolve the institution. San Salamo, Mr. Matay choose, abstain now, choose a issue, or show a saxilu. Monastrana na yang patrawan day to choose, a San Salem, choose show poita, Taiban, Kadkadaur na sa Matay. Speaker, kami, Ngata ka magito, pagkik chailan, katlamaw pali resolution calendar ng basic lamao. Kariyaman. San makamagitiyo, Mayor Thailand, Kadlaw, apali resolution calendar, floor leader, ya kamagito? Jail, katlamaw pali resolution calendar. Karos mautung kamagito, masani ay. Uwa, masani. So, kamagit Mayor, o kat o ng basic limaw, yung resolution calendar. O iban po na sa Assistant Clerk. Legislature Resolution number 1, a proposal for a resolution respectfully but urgently requesting the Governor of the State of Pohnpei, with the assistance of the Department of Foreign Affairs of the FSM National Government, to approach the appropriate emissaries of Republic of India for the acquisition and emplacement of a MRI scanning machine at the Pohnpei Hospital, along with requesting the Republic of India's assistance
in the recruitment and training of specialized medical personnel to operate this vitally important medical machinery for adoption. Kailangan Assistant Clerk kasansal may resolution with report long siyang Committee on Health karataman po na sa Chairman Net. Kalahanan ko mo speaker mo na ibambatawan tola itungal sa karmisik ma punglan usus ma apte no kaban katawara la kupur itungal sa karan wawan patpatota oni waw men patawan pata Vice Chairman, Honorable Senators kan Metro Committee and Rosun Mau, o Batawan Wiada Kamagit Thailand, Sapulman Gita, LR Nempe, issue Lebanon Research Payu, Kariaman. My Kubra boy saying to recognize motion. Karos Mautung Thailand. Kadlanan masa na ben kamutan resolution 0 issue Lebanon Research Payu LT1 masa ni A o masa ni show kamagit po ita miya masa na ben kamu Senator Carl. Kailangan main speaker kaysa pali sa karan wow kan kupurakan koros filmen padang kamu yo memut kasambalwat kasamowan ki keton wasayu me padang cai masang rambut leletoran sukses kabengki kawin memia nang resolution wasagis I tungalan ke pegasan nan tatawad pergi anso ke samalar ke cai karasa olin intiamen olin Pohnpei men Ahmed cai bangka manata pek-pekiu mabampa keterlangan dia dari nan tatak kesempatan magcai pagi wai pokon Pwuhng kecailan kesempatan ke main Pohnpei apu kecailan bil kesempatan ke aramas koros so dilipil menya sa berapa dosangnya sansal me kecail wai cik-cikiu me memorki sawas toto sang wai laut kan kecai bil kenanane sawasin Israel men the John way laut kan hari nan kamu mata memia resolution word we non kesempal and we are iran kupu-kupu ni asukan kecai kena pali opil ngongala pak toto kecai lanu cungata Israel kan me iti tok bukal dekeluk pukat pongong terkenal yang ada nek pasang ramas o kesempal kia kai asudu kesempal kia kai tadi kapengki berbuat pampatolang winin dia kalangan main speaker Celar sang Senator Carl Mieter Masan Ben Speaker kamu Senator Perez. Kalangan Mr. Speaker dan batang Senator Net atau Senator Carl kamu kubur iba lagi setengah lagi ya proto iba miada kamu kecil kamu kubur apa Even batom sansal sang luk eter irutiang dan kuburkan o yala sintak makamatak sang ni ay parawan kasawi dan parawan dua o karkarak mereka kamagitin jalan kapantala resolusi mo Pwuhng sak matal siya sinilakap bagi karyaman May sansal mo kamagit sang Senator Perez Thailand kapantala masanabed
o alaltan kamutan resolution 0 issue labnya riyak payu LT1 ong lakap. Koros mautung kamaguto masani yay. Pwuhng masani show. Sansan ni tungan ya leti. Ususka ngil melaut me show karata sansan me show boita. Speaker. Kalangan speaker ay tungal sakar wow sa palmain speaker ibilman sakar may sigo sa kopang kupramail main ngay me kaukawewe olen India waksang India mang speaker minsan salama may iwewe gilakin pasanan ko sunet may sutupang kaliya kotore aramasaman pagkiyalo kaya imenia temenia Pwuhng kasambal kaya armas koros में Pohnpei अब मेन कईरो कोरस में तलों तो Pohnpei रन वेट तो नहीं Pwuhng ओई बिलमन कावे अंतर कावे परराट्रान किया ना सलमुर कमो के दिन तो कानन गवर्नमेंट Pwuhng कुबुकुबुरा यो आमनमन इन कुबुकुबुरा ओकटे कटले ना नुसूस मनमन सपलमन के युवेवा की अवसा महासनो पटोकन को कोसा अब कहते करवाम बेंग कराचमा Pemia motion yoga patolong ang sangan rakai may ana rompan wiyaw. So dalibil armasan ya men Pohnpei labalap tetuk utan panapol. Ay man patawan sakarke. Olmanet me katail karakarasaras ki resolution me pangkamor India raman sawasan mas kaitan Pwuhng diplomatic relationship. Orang speaker iman bagi kita na rujung itu macam resolution o katlausus. Vice Komkupura in Ponesima, Iralkan Makawatan in the Marail motion. Kamu Senator Mo. Kalangan speaker, may naman niya nga wait, Pwuhng niya try patawan resolution no. Resolution no is a diplomatic issue yaw nan pungon country yaw. Esto pitata individual yaw. Arisotra na Thailand touch on individual in Sangyo country. O ibilmen ka weto, makan men Trinidad. It's a country in the Caribbean. He's not from India. Orientete, pagtailter patpato yang one me ko tumagtaisto non wewe kalangan. Sige. Komkupura iban Ponesima motion Thailand return to Masinaban. Kamutan resolution 0 issue le benia riyak payu LT1. Koros mautung kamaguto masani yay. Pwuhng masani show kamagut poita rok tairo tengetiar masanaban. Kamutan resolution 0 issue le benia riyak payu LT1. Koros mautung tayo sabulman kita kamutan resolution 0 issue le benia riyak payu LT1 kawatan in lima palimaon. San salamau ni tungan ya leti me palimoron utungata kamutan resolution 0 issue le benia riyak payu LT1 met mawawag tay kamanatar kamutan resolution what ranwat. Floor leader. Kalangan speaker men uyata kamaguto paguk child chorok dia pali nampe sa kuno nan kalantor. Parliament. San salamau kamagut sang floor leader Abram Thailand torok tiang nambe Asia kuno. Pwuhng miya karyaman pan kamaguto. Tay katkatir po nambe Asia kuno. Oy ban po na siya. Speaker, privilege you. Na magkupurin po na siya mapay speaker. Iman mo yung kapagpag na recommendation and standing committee report ng Baisa kakpiliang place ng confirmation of speaker. Kalangan Vice Speaker imeban Pwuhng tayo sa bulman kita report mamiya autan aban automatically place your pan nomination. Miya iran kawit toror masalar ay ban po na siya Melel Chairman in PWTC. Kalangan Speaker, saya sampai lagi cungal wow pang kuburkan, iman William Tipais,
o member kan ng PWTC, and we are kamukit Thailand katiyang nan masen ben recommendation and standing committee report ng 0/24 o sa punman gid. Macam salamu kamukit sa chairman Leben o pagi mi karyaman pen kamukit tak tay katlanan kamukit mami harus mautung Thailand katiyang nan kawait mesansal sang committee PWTC metoke Mr. Daniel Isaac when we are administrator and TNI masani Pwuhng masani show kamagit paita pagi kamagit paita raktai ban komal miniteu oi ban pagita ren Israel kan staff kan and pass pesang tarabuan usus pagjalan katiang nan usus pen manakap minute. Trail sapaler on kak sansaleng wipokon sabul matrail totok the usus metoke ititon kabina ye Mr. Daniel Isaac when we are administrator and TNI usus silu so o Isaac tuau a met mawawag tayo kamanatar Mr. Isaac when we are sabul matrail administrator and TNI. Floor leader, the mere nomination, Kamui, Assistant Clerk. Recommendation per Standing Committee Report number 10-24, Medfit nomination and
Stanley Etse to the post of Director of Education. Chancellor Mao me report long sang the manakap minute report long sang Committee in Education ta kamarain karatepan pon as chairman simna. Kalangan Speaker Niwaw o Karkarak Imen Patuan offer recommendation per SCR number Asia Kalipanial Research Pahrek kailang kadyang o sabol ng gigita. Ariaman. Chancellor Mao kamagut me Chancellor sang chairman simna o nominee Stanley Etse nituan kawait me recommendation kutailan utungata manakap minute. Trailban katlaw pelusus, o iban pagitak trailan komal ministry of Tariyaw, o iban patuan yang staff kan and bilpas pasang palit kan. O Chancellor McTrail kadet nan recommendation me Chancellor sang chairman in Education trailan tola nan kamanaman tesu kamanaman and recommendation and report number Asak Lebanial Yesak Payu metoke Mr. Stanley Etse Pwuhng Director and Department of Education. And Chancellor me sabul McTrail choose to talk metoke manakap minute usus silu show o Asak 2A. Speaker. Chancellor McTrail Kamanadar, Mr. Stanley Etse Pwuhng Sabul McTrail Director and Department of Education. Speaker. Kami Senator Perez. Mr. Speaker, man paruan pagkamagtaga katipan item issue. Amen. Pagpagod tayo ang toroktiyan ng basic issue. Pag-iamiya karyaman pa tayo toroktiyan po ng basic issue. Kamu, Senator Perez? Kailangan, Mr. Speaker, iman paruan kuya itong alkapeng o kubur koros me kanangama o kat tayo bilkarala sa batal biya kubur. Iban paruan Ulianti mana ka priyaman magtayla poli ranwat o dagi magtay ka kurang lebulap pinra o kama naman Speaker narotoro iban padawan kabungala etay
kesanjal nan samurai journal round. Engak sanjal ban kubramoil me sudah batuan uang namani man. Tapi batuan kesampol lagi samurai itu tahu kemuran round. Iman batuan tapi ban kuburkan purang kapurayan me sudah itu uang namani man demi. Begitu pun tahu pukat me signin kabina karyawan kabina o sama stampin Pohnpei state pada bawa saya der mamal kiyo lus bawa o katan ke metu so ke me mana men pilbaron kesan saleta me penai baron tuang ol riameno o kai baron song kamawinan puaran kira koros ibaron norok tapi sang ni karabeu iman baron pagi na kedalban kin masan dan radio iraman ad mention ime baron ayo tamak kedalban wiata no mau maban kit boyo tu siwat ko tu sidon ban manogela tapi iman baron kurang kapurayan Madan pengadal mengenai kayu sabul man kura-kura sakanakan. O epilipin kapur-puriang dan Pohnpei korus mengenai sakanakan. Abu ibaduan ayam main jodoh mental kak paduan dan kuburan aman. Kami kita ikut korongnya, ikut mata-mata kakak tu Pahrek sang kami enak-enak intention. Itu choice of words makin sabung kaipak. Iman sansan may barawan wrong ni proportion German education baron tatong ki masin Pohnpei wap ebil sapong ab men barawan en kak sansal buan kak mula kami udara men tatong ki iman olepe ab barawan lepas lokalan Pohnpei me oppositin tame barawan Eri enbil sansal, media saya ingin pada-pada nan maikan, mereka ingin masak ipsu itata, negara itu samurai masan ingin sapung. Kalangan kaum Mr. Speaker, iman saya korusan gak sabun man dua open, o iraman paduan etan ramas, mai paduan meagot me kom kuburan me sapung akom point of information, we Yan kak kabungan nama aitungan paduan lebih logaya o sapong. Iraman paduan ta Senator Perez paduan met. We aitungan buka bil toto o bil laut sang dame Israel kat lalet pada paduan sebut. Hari sudaman malan bil risiko poel aitungan buka cikau. Ai paduan ta kinuwa o karkarak. Orang bet ayaraman, kalangan speaker. Speaker. By speaker kami. Kalangan speaker. Nan iratoro rai tungal sakaran wow sapal. Kayo ibaruan kami lelema kapung tan may abranut man speaker. Ini niay paduan papai kami o kin beliang padang memotuat. Ay tungal kapung ang memotuat. Saron legislature tak ranut. Member riaman. And 9th legislature, iraban mo ti kalaw kakalaga ko sunat. Murarangot, kaya katkiyang ra, ligalig o tatawang ra, nintuan interest koros miramangi, makinuya irakawikak, nan paliyang kawata ko sunat o kakalaga ko sunat. Tayo tungal kapang labalap. Soratail, tak o mumutuat, ni kamanaman ang rangot. Kapadrayaw nga mayang speaker, miya taro po yung pada pasal mi kami lele me makitselier me petata kokonop en sabul matrail mana ka bo pena ka bukan apan patang makitin patangal the micro games nanwain Republic of the Marshall Islands makonom ba uyar ansawat ni taroboyo batodo pas pasang nan chamberwat arboyagi konop
o ktel mangi metatoken microcam kanjen totok poi tu nan experience magtai supplement ki pogi irail officials o aramasakan padong sound motong ria pugi siliakan sama me ban padong kono banana itra anso sudah pasan totok perkara bawa main speaker irama bitata kono betan 10th Magonesia Games Team Pohnpei me pan padola yang microcam nan wen masil iman paduan pagi yang kabugoyang kamtin finance o kamtin social services, culture, traditions and historic preservation iran tolangan ang totok tuyag kamukit man Kariaman. Chancellor mo kamukit sang Vice Speaker Michael mayay tarabuyakan me pagkatarto me pitata 10th Micronesian Games me banuyaw masil and assign ang committee kapatapat and social culture o finance koros mo utung kamukito asani ay o masani so kamukit pwedar ipan receive communication what o assign ang committee kapatapat nito one kawait mamiyayar kamu Senator Simna the chairman Simna Kalangan speaker mon naiban batuan nai tungali re doror eu ai tungali re doror me pit kap iban batuan ulianti kami din education kobuko yang committee esan salir ranwood me pit ititan stalietsi iban kapeng ki kuburkan karusian eu pen mesansal nan mutuat makasaleta imseglan tawat poita ibil kabang kiyang rail members kan anjo untuk talk o eupen o kawai me itan reportio me apali poitan tatakan ranut kabang kiyang members kan o karusian o poitan tatok keryau imem padrowan uyai tunggal sakartan pagma na idungal patro dami badrowan pangkan Kadkadaur la kuburiu dami idungal patro pan siu Pwuhng kosiontin masan de badron pewat uya ton school men isi school ki ipe yan irang kawit kan puyang ka kaledi kawit dan makak sewasian na idungal buko eri bam pagita ni karkarak Pwuhng kesaban idungal sakartan wow mai tungal patro pang Kadkadaur eu kubur ak mail ketun kubur ye kauno yang kapayata kitrai korusia kalangan speaker kalangan kubur mo Senator the chairman Simna bagi sakaratan Pwuhng o kape sa mesansal siyang kalangan kamu Senator Carl Kalangan may speaker kasabali sa karanwaw men itu ngalwawan tutu depan kuburan Israel kan mepadang tenan kalari ikapengki kawin mami sang vice speaker puki tato kesempal me prankar bene Wayne Micronesian and Wayne Marshall men kapesem patoto men patowan te kawit mabilkaitan nan session aso yumur wasa pato sang ye puke loko me pato ye episode sansal kai depan pelata kai men KPS kai pan tatang ya men KPS silin Pohnpei state government pato ya kai instrument tatang area puke met and we are there and kubu akame ban ketiang nan tatak karwarwat nuan matang koros kalangan Chairman Finance kami o committee kapatapat magkadian ang totoo ko may iye urak man robotong committee mayay tarabawad Pwuhng tayo Pwuhng kalangan magkadian ang po miyate iretoror tapal ko na lakap kubura mo na iban po na sa kamagutak magprema po na sa chairman and PWTC Kalangan may speaker men uya at kaspal kalangan o mamutwat kita ame poitaro melel rob ma uyawi sote
Sudah meakot masih kakuya pen ropen oleh ninti amenet pen uya men katoto wang committee. I kamele metamel sensel. Saya leugi bena o tiara tame robot makolong o sudah kolong ni kawait magpum. Resto to talk o tampe kemangki tame sensel o kalangan ng kuburong korus kita mo po ito kalangan. Floor Leader, Mia Moniban po na siya kamagito. Mia pa kayo sa chairman kan to Floor Leader, kamu Floor Leader. Kalangan speaker essential nan sama chal kalantar me chalban kamutuk challenge sa palban lakabu piliyo mag chayban na palini patawat kariyaw. I mean, siguro ko program mail ko ito, laga payte, challenge na pali ala piluwas. Speaker. Chairman kan. Speaker. Kamu Senator the Chairman Carl. Kalangan may speaker di kaysa bali sa karen wow. Ya. Paan pata Chairman Edgar. O pagkima sa Pwuhng member me kawit ito mo po ambil kawit wasakan me sinukawin look pampato pesangnya ya member me na imang mangi si kalangan speaker. Kalangan Senator Carl kalangan makatiyan sa pulmamatatok nay o report tong committee ni Karkarak ipagi pagilag yung masansala sang palimuron kalangan. Mia to pakayal sang chairman kan, ligan chairman Carl, kamu chairman Latora. Kalangan speaker mo na ibang patoy katong kurakan kaping tutay. Wong kung kamu speaker, wong ki wasay hu mayang kot. Wong ki vice floor ana pol senator kang koros. Wong ki rail kang koros may patong tail speaker. Imen patungan kaire sa pul mamkam din sap sangka ke ubana lakap nan conference 1 loke wala po sangka apali kamamatan kusunet sero walu la benal reisok tayo imen nuaw karkarak toki memperkan nenggak kat pana padana po tataw ko tenggak pa ita kalangan essential may pakayal sang chairman and sharp loke wala lakap miya sa pul mamail meeting non conference room 1 o karkarak member kan koros and patang chairman miya to pakayal sang chairman Chaykan kamu chairman net. Kalangan speaker itungol sa karan wawan patpatote. Imen patawan pata sa pulmo mo kami kapatapat chayan ko health o sa kargita me trail ban korong-rongang isinga ko masansal nan sa pulma trail tu maneran tu yo lakap klage welep wasat nan wasan wela malam wegi aban toto kita ilmu ban mas speaker ba mo itatama so sa babato delikyo kalangan essential ang mga pakayal sang chairman and health lakap pilkula ko walap o pagkupak o vice chairman o member koros and patang chairman net lakap pula ko walap miyato pakayal sang chairman Chaykan chairman Arjui kalangan kaysa pala sa karatan wow yun pajuan pa joint committee land o public work o mapit floor motion mapit lulitaw masang kito sansal me sa pulma child reporto yawitar ako promail magchailan tola po executive kila magmail ngirerano char chekak schedule wanso laka po chailan kak masani reporto ako promail kumail me propose mo uyawi sa men propose magtay ka kachilalakap uyaw kubur may klak silu murin health pag kailan ka executive kila report sansalo kalangan Chairman Artui kami patungan athletic committee siya PWTC and EWA committee environment and climate relation pon kakapaliala assignment yung masansal sang Chairman Artui men pagkuk mailan kupureo pane malal chairman kau o kasanedi yat may ban executive pag mailan kaim sak tatawot kalangan Chairman Perez
Kailangan Speaker, ay tungkol pa kayo at Willianti ngay Chief Clerk, uya tungkol kapengong Legislature usap, kaya mahal pa siyang kabilsyan dala pat na saya bilbawa na siya tanuya kuburan siya. Iman kairala pakair ong kamedian chain ko Simon Chotomi iman paruan pagi serengkak tubanak logria olep saniki akai member baniyang loke olep putra lengkak masani iro Chotom masainen kamediwat floor motion yang aki pilkan nani. Sansal pagkayal sa chairman and chayan ko kumalan kat panalakap klok riya walep hanggang kaimsak tatonggal masahin ang kamtin chayan ko pagpagkarakarak sa chairman and chayan ko pais member kan chorus kumalan yang patrang klok riya walep lakap kamu chairman simna Kalangan Speaker kaya balay tungkol sa kartan wag bakairang kamtin members and education niya pang klok riya walep conference 1 niya pang Thursday. Saya selama pakaian pilihan chairman in education niya bang kulakay walap miya sa bulmamail meeting nan conference 1 o pagpagsan chairman o member kan kumailan patrang nan uya kupurwat. Masular pakay o sang chairman kan ay men pintingolan kiyan siya umawat o kapese sa bulmamail meeting yume Israel Ulia pano ayay pan patrang child niya pang clock tuwaw riyay men kapesya ito pwede ito pan manukunok la siyang iya riya kumaydan mangi ito patruan sabul matay meeting o ngawayay clock tuwaw niya pang lakap pali aymet may men kapesya Masular pakair ay men po na siya kamagit katailan ran muleti sa sabul matay uya kupur o sa palpan lakap kulakay siya. Karos mautong kamagito, masaniyay, Pwuhng, masaniso, kamagit paitar, o tayo ran maletiyan. Kalangan ng Senator Karos